دچم قامشلو عبدالصمد خلف برو سكرتاري بارتيا يكيتيا كردستانية آزاد میوان منه که عبدالصمد بخیراتی تخازم دست بکه بزانبم او هفدیتنین که دناورا پیاده و انا کسی ده بره و دچن هون وکا پارتیا که کردستانی هلوسته و جوان هفدیتنان چیه؟ سرچاوه که دلبخین دست بکه دهش خواست پیروز بکم جه پارتیه گو وگرایان جارک ده انجمنان اجتماعی کردی او دانستاندن چه بونش خو مجیج دست بکه ده یعنی امریکی جدیدن و ما فرانسی جدیدن و گلک جواتا به قصد ارجی وک پارتی باشقه ما او دیدن و وک هالوسشی شخو ام پشگیریا ویدکن و او دوزا شارعا کردی و ملت کرد به تبایی وجود و قناغا نازکی آوارته ده گو تفکر سیاسی کردی بیا کلوست در که کاربن بگی سر هفدو تایبت جی او گرنگیا گو امریکی دینه براستی بلکه افجارا یکی گو دیرکت امریکی داد کوین جبو یک کلوستا کردی ناو هزی کردی بريجي وديل دو بشخليا فرنسي بون بلكي لباش بردا امريكي او كارايا ديكرن دريا سازي خور لي جاري ديريك داكتي وك سفير روباك ناف علي كردي و كاربوا بگين هفدو هلوسا ما وك بارتي دسبيك جي ام كيلكا في دسبيش خليه سكنين او انسياتيفا بريز مظلوم عبدي جوجوت و ام آنها جی دخوازن گو لسر لگور برجواندیه نتوی کردی یک هلوستک کردی بتوایی چه ببه لسر حمو آستا ده آلیه ریوزری ده آلیه لشکری ده آلیه اولهی ده به ده هر آلیه ده کرد و قناغی ده بگهین هف باشکاک عبدالصمد هون وکا پارتین کل در و ایوان هفدیتنان مانه تپلانک هیا تپروگرامک هیا که هنجی ببن بشک جوان هفدیتنان ام دسپیک رونشنا برو باگریانی جمر گو سه قناغا در باسته به قناغا پیشی پرسگری کن نبینا انا کسیده و پیاده هنه قناغا دوا تفکر سیاسی کردی گش گرک تید بجدار بن و پشتیوی هرن یعنی علی کی جواتک فراتر کنگره کی نتوی بچی شوایی ندام خیانی یعنی دویده چه به باوایا ودا ما داوی مدی هنک پرسگری کن چه بون نزانم او پرسگری کانا یعنی براستی جی مسئله سئالی نهاد قبول کردن ما خواست گو ماساک چه ببه وقت به طاوله مستدیره چه ببه کمیته کامده کار چه ببه نونری عالی انجمنه بن نونری عالی پیاده و حوالبنده و بن پارتی جدر وی هر دو عالیا بن حاضر بن و کمیته کامده کار بن او پروژه خو یک بیک بجیبینن بدما داوی او فربوناوی گو فرکرن حوالی انا کسی جناب خو فرکرن دو پارتی تب خو کرن و پیاده ودیجی او کوم جوینا چکر جوا 25 پارتیا او جی شاندا خو ناوانات چکر وز بجم آنها بلکی الورسکنی او پرسگریک هبن نپرسگریک امریکا بو کم اگدار بون او پرسگریک بهتر ل و عالیه گو دانو سندنه به دوردکن هون مادام بحث وان پارتین کو نو یعنی برید ناب انا کسی دابون اندامتی وان هاتبو جمع دادن طيبتي سي بشن البارتي وهر دو بشن شابيلا بيشروجي مشكله بيرنگي هنا كي هنا ليه هون وكا بارتيا يكيتيا كردستانيه آزاد آمادن در باسی ناوا انا کسی ببن يعني دريج بو هاتيه فكرن ام شخو وكون زانين يعني دا مزراندنا انجمن هن اجتماعي كردي ام تيده بون يعني ام شريك بون تيده باش بون د بروغرامي سياسي د نظامي اساسي د او ناكو كي نابنا بارتيا مچبو بري سالوني وكي براستي مدا خاص كر جوي د ميد ام در باسون كونغري كي خوش مچكر وك مغو اسبيروز كم جوا بارتيا جو وغريان مفهم نكر يعني ما وتأجيل كرن جواتا انجمني جو الويدا جمال سر هالبجارتن شيبه لسر هبونا ما او بروجانا توي او ام شركيه بالهندري انجمنا اجتماعي كردي وتابعت بشغيريا هرما كردستان وسروك برزاني شو ابدا خوازا مجلس بيكدو ام دبينن لسر وين ريني هيجي
ئەمێ بمینن حتانی ئەو جیڤاتە ئەنجومەنێک چێبێ بکابێ چ بەریاژێ دەردکەون هێوی دیکەم پرسکرێک نەمینن لێ ڤەدگەرم ئەمە پرسا داوی کە عەبدسەمەد ینی ئەف دەست پێشخەریە ku hatiye kirin Amerîkana serkêşiya wê dike neşaş bim Fransa jî ji durva piştgiriyê dide wê destpêşxeriyê li hevkirina aliyên Rojavayê Kurdistanê ihtimalek heye em di dema pêş da kongreyeke jî konferanseke berfereh ji bo hemû partiyên Rojavayê Kurdistanê were çêkirin û gavek were avêtin ئەو بخوا وەک مەرە فێم دکی ینی مە فەرەنسیژی دیتن وەک بە ئەمریکیارژی ینی ئەمریکی دخوازن ینی وەک سیوانە کوردی بەڕاستی چێکن تەڤایە کووردا تێد و پشتی وێژی تەفگەرا سیاسی کوردیش خوێ و بدوو د بە پێکاتیە در هەندێ هەرێمێ دێ ئەوا گۆناابلێتکن باکوور و ڕۆژهەلاتێ فەرێت بەس دەبێژم ئامادە دکن ji karekî wilor belkî zelal nabêjin destpêkê dê lê tiştekî wa dibe û ew hêvî jî tê avakirin bi rastî got ewaya bibe ji ber pêwistiya vê qunaxa got em tê derbas dibin. Gelekî spas Abdussamed Xelef Biro sekreterê Partiya Yekîtiya Kurdistaniya Azad ji Qamişlo Mîvanê me bûye.